man, away nina, ing dapat iboto. E tayo po sana kakalimuan, king Oktobre at 30. Ing SK Chairwoman na bisang magserbisyo, kini Barangay Tamo. SK Chairwoman, Jenica Soba, consistent honor student, President Lister, former SSG Vice President, former board member on Gender and Development, journalism, third year college education student, kaya binopuri ang kayang SK Kagawad, Prince Musngi, Roselyn Ilo, Albert Bangan, Nadine Mangune, Catherine De Guzman Maniti, Glenn Valtera, and Rose Ann Atnao de Jesus. Misan metong tamo king Oktobre at 30 para SK Chairwoman Jenica Suba. Nakalpong salamat. Way nina inke katamong SK Chairwoman maglingkod para king kinabukasan at progreso ning baryo. Magserbisyong tapat king barangay yang dapat ang iboto. Matalino yapong SK isulat iyaking balota nyo. Jenica Suba iboto, SK Chairwoman Tamo, makadiyos at matalino. Kini sigurado kayo king Aldo naning halalan, isulat king balota nyo. Jenica Suba, SK Chairwoman Tamo. Jenica Suba iboto, SK Chairwoman Tamongan, makadiyos at matalino. Kini sigurado kayo king Aldo naning halalan, isulat king balota nyo. Jenica Suba, SK Chairwoman Tamo. Iboto para SK Chairwoman Jenica Suba. Nung mantun kang kaluguran, SK Chairwoman king baryo, masaguliya pong lapitan, lalo ka ring mangailangan. Ing serbisyo na pagkait, lalo na king barangay. Aldot bengi lapitan nye, eko po mi pakarine. Jenica Suba iboto, SK Chairwoman Tamo, makadiyos at matalino. Kini sigurado kayo king Aldo naning halalan, isulat king balota nyo. Jenica Suba, SK Chairwoman Tamo. Jenica Suba iboto, SK Chairwoman Tamongan, makadiyos at matalino. Kini sigurado kayo king Aldo naning halalan, isulat king balota nyo. Jenica Suba, SK Chairwoman Tamo. Jenica Suba, kaya katamong iboto. Jenica Suba, isulat king balota nyo. Jenica Suba, SK Chairwoman Tamo. Jenica Suba para SK Chairwoman